a segones! Carles! Home, sigues més respectuós amb el rival. L'esdevenidor és falaguer, però no perdem el cap, home. Perdem? Què vol dir perdem? Perdre vol dir no guanyar ni empatar. Ah, allò que fèiem la temporada passada. Ja me'n recordo. Así, perdiendo el tiempo. Si aguantamos un poco más, nos llevamos el empate. ¿Pero qué dices, Poche, si llevamos un minuto? Un minuto ya, esto lo tenemos. Fuera de puerta. Kameni, ven. Así, Di que no puedes sacar porque está lesionado. así. Pero ¿qué dices, mister? Si yo estoy bien, si yo no estoy lesionado, yo no... ¡Hala! Ya lo estás. Y no te levantes en 5 minutos, ¿eh? Compte, Seidú! Vigila aquestes entrades, home, que et poden treure la groga. Què? Què? Vermella directa? Infàmia! La meva tasca no és jutjar la feina dels àrbitres, però aquest col·legiat fa coses molt rares. Ya estamos. Ya no has expulsado a un jugador, como siempre. Cállate, que me parece que el expulsado es del Barça. Sí, es del Barça. ¡Somos uno más! Bueno, dos, contando el árbitro. Un momento. Vamos a ver, oye, el del Cracovia. El guionista que es culé, ¿no? Tontolaba. Que son pelotudos, ¿qué? Voy a calentar. Ya está. Li agraden els derbis, president? El derbi, sí, home. Jo me'n recordo que un jugador holandès no que portava ulleres, No, aquest eren Davids. Sí, és veritat, Joan, que li deien el Pitu, com a l'Abelardo. No, li deien el Pitbull. Això és inadmissible, Joan. Com és possible que un equip com aquest estigui l'últim de la classificació, L'Espanyol, amb el que ha sigut, Amb aquests aficionats que té acèrrimos, Los pajaritos. Els periquitos. I és veritat, que és molt bonic que un club s'identifiqui amb un animal. Potser el Barça hauria de tenir una mascota. Tens raó, Un animal que s'identifiqui amb el nostre club, no? Una zarigüeya, un gallifante, no sé. Bé, miri, vol que li digui, la directiva, la Junta, ja no està per aquestes coses. Ara només els preocupa els diners i prou. Els diners, no? Hem perdut la identitat del nostre club, Fins i tot la Lliga, ara és la Lliga, Hi ha tantes deutes, tanta crisi que la Lliga l'ha comprat un banc. Joan, la crisi està afectant a tothom, no? I tot el futbol. President, no s'ho agafi, home, no es posi així, no es preocupi. Pensi en el que realment importa en aquesta vida. Pensi en la família, pensi en els fills, pensi en els amics. Pensi que en aquests moments de crisi sempre podem compartir vostè i jo un Frankfurt i recordar quan van ser els amos d'aquest club. Joan, aquest dia no l'oblidaré mai. Gràcies, president. Jo tampoc l'oblidaré. Perquè m'he trobat un bitllet de 100 euros, No sabia ni que existia. Me'n vaig al banc ara mateix a ingressar-me. O sigui que cotitzi la baixa. Perdó, per favor. Fas un ronda. Ja ens l'han fotut. Va, nois, va! Que circuli més la bola. Una mica de ziga-zaga, pim-pam, bugui-bugui, xiqui-xiqui, poti-poti. Va, nois, sense distraccions, sense perdre el temps. ¿Perdre el temps? ¿Qué perdre? Tiene que ver con sí. Ay, señor. Perdre... Ah, Pedro es Pedro en catalán, como Pedro Quishué o Pedro III Cerimonió o Pedro Almodóvar. Allá, encantenti, thank you por el Oscar que le han dado a Penélope, a pesar de estar tan mal dirigida por ese vejestorio, por ese viejo cataplasma de Woody Allen. Hosti, Messi, l'has clavat, ets lo puto latre! Prou! Us esteu relaxant massa, nois. Carles, no hauries d'estar cobrint en de la penya. Gol. És que em pensava que es lesionaria abans de rematar. ¡Gol! ¡Gol!
gol. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo celebras? Porque yo jugué mucho tiempo aquí. ¡Qué bueno! Casi me lo creo, tío. Bueno, oye, ¿y esto qué gritan? ¡El segundo! ¡Tranquilo, que ya va, no os preocupéis! ¡Gol! ¡Gol! Molt bé, nois. Ara hem de seguir fent el nostre joc i sense perdre el cap. ¿Has dicho perdre, mister? ¿Perdre? Sí! He dit perdre! Tu tampoc saps què vol dir? És el que fèiem la temporada passada. ¡Ah! ¿Entrenar con resaca? Prou! No sabeu què vol dir perdre? No temeu la ignomínia de la derrota? Doncs ara veureu. Vinga, Samu, a la banqueta. Que surti el Gutllons. ¡No! Però, míster, que t'has tornat boig. Mira, més boig és l'àrbitre i ningú diu res. No, si todavía no se empatarán al final. Cuando me digáis, hago la cantada esa que hago cada partido. No, Caneni, hoy no toca, ¿eh? Lo paro todo. Oye, qué partido más raro. Y Tamudo, sal para perder el tiempo y jugar los minutos de la basura. Sí, digo, para jugar los minutos de la basura, que cuando vos salgás serán los minutos dorados y cruciales para ganar. Eso sí. ¿Qué hago? Chicos! ¡Vamos a levantar a la estrella del partido! Vamos allí, va. Pues bien, va. ¿Qué hacéis? Que la estrella del partido he sido yo. Venga, vamos para allá, vamos. Ahí está. Vaya 2 minutos que he jugado. Lo he clavado. Es que lo he clavado. A mí me gusta mucho todo el mundo. Ho veieu què passa quan es perd el temps? Els estreps, la humilitat, el cap, el tren. Això és perdre. Hosti, tu ara tinc una buidor existencial. Sí, a mí también me tocan mucho los huevos. Entonces, ¿qué? ¿Repetimos el partido? No, eso sí que no. No puedo repetir una actuación como esta. Buenos días. Ahora